Bik i umetnost uživanja. Ako postoji znak koji zna da stane i da zaista osjeti trenutak, to je bik. Dok mi jurimo za rokovima, obavezama i notifikacijama koje ne prestaju da iskaču, bik se seti da kafa nije samo napitak, nego mali ritual. Da dodir ruke može da govori više od 1000 reči, da ruža nije tu da bi trajala, već da bi bila mirisana dok cveta. Bik je učitelj strpljenja i prisutnosti. On nas podsjeća da život nije sprint, već polako slagana gozba. Njegova ljubav prema lepim stvarima ne znači površnost, nego duboko razumevanje da je estetika lek za dušu. Muzika, miris domaće hrane, osjećaj čistog pamuka na koži, to su male liturgije svakodnevice koje bik pretvara u umetnost. Naravno, tvrdoglavost ide u paketu. Kada bik odluči da ostane, nema te sile koja će ga pomeriti i tu često dolazi do sukoba sa svetom koji traži brze promene. Ali baš u toj istrajnosti krije se njegova stabilnost. On ne menja lako pravac jer je njegov kompas vezan za vrednosti koje ne zastarevaju. Možda bismo svi mogli malo da budemo bikovi, da zastanemo, udahnemo i shvatimo da prava snaga nije u brzini, već u umeću da se zaista uživa u onome što imamo. Pišite u komentaru kako vam se svideo tekst o biku. Vaš astrolog i ja.